Kua puta tētahi pūrongo I ngā mātanga pūtaiao o Aotearoa e ki ana me waiho mā te reo Pākehā e kawe ngā whakaakoranga pūtaiao I roto I ngā kura kaupapa Māori. Hei tā ngā mātanga nei he toku iti rawa ngā kaiako pūtaiao kōrero Māori kātahi, kā rua he ua rawa te whakaako I taua kaupapa I roto I te reo Māori. Engari kāore te katoa I te whakaai. He marau e whakariri ka ana te iwi Māori. Well, there's two issues around it. Number one is there are not very many science teachers who are fluent in Te Reo. Secondly, although I'm not an expert in Te Reo, I think that a lot of the technical language is not comfortable, and it's an artificial translation into Te Reo. Ko tēnei te whare kura o Manurewa, he kura Māori e hanga pōhara ana ki te whai kaiako pūtaiao mō ngā ākonga pakeke. Nā te ua ki te whai kaiako, e kore te pūtaiao e whakaakoria ki ngā ākonga tau te kaumātahi ki te kaumātoru. Engari e ai ki te kaiako pūtaiao mō ngā teina, e hara te huri ki te reo Pākehā, te rongoā. Tīmatanga o ngā kura kaupapa me ngā whare kura, ko te mea nui ko te reo te tuatahi, te reo te tuatahi. Aha kua taua whakatau e ai ki a ahorangi Peter Gluckman me arotahi te Māori ki tēnei raru. Teachers need to be confident in the language they're teaching in and confident in the concepts they're teaching in. So you've got this sort of inherent conflict in what's trying to be achieved here. Utau, mina kāre tae te kimi I tētahi kaiako e hiehia ana ki te whakaako I te pūtaiao ki te reo Māori, hei aha te kaiako. Hei aha te kaiako. Hei aha te kaiako. Engari ko tā Jerry no te iti o ngā rauemi kē te he. Tāku nei whakaaro, me he mea e ki ana te kāwana me huri ngā kura kaupapa, whare kura e ako nei I te pūtaiao, me huri ki te reo tuarua, tēnā me, ko tētahi mea me homai ngā rauemi ki ngā kura. Kia pai ai te mahi. Ko te nuinga o ngā ākonga Māori, kai rō kura auraki, e ako ana, he ta Gardner, te karere.